noneho harahiye harakongotse aho twabinjiriye Canada muri Vancouver kwigira gusasanura uyu muhanzi w'icyamamare wahoze aciye ibintu muri Urban Boys. Uyu nguyu wagiye abenshi bakamuburira irengero bakibaza niba yararohamye muri Nyabarongo, niba yaragiye he. Uyu mugabo rero ngo yibereye mu mujyi wa Vancouver muri Canada, garashaka guca ibintu, garashaka gukubita music, agasasanura kuza stade yo muri Canada, ngo mbega garashaka kubica ngakamera nk'abari hana cyangwa ba Jay-Z, ngo bari kubica bigacika ku mugabane w'i Burayi. Uyu nguyu ngarashaka guca gahigo, ngo bose ngakabaminanura akabakuramo, ngo bita Safi Madiba. Kera wahoza kunda icyo bita ingutiya, sinzi n'ubu niba kizikunda, gusa Imana izamubabarire bufashe. Uyu Safi Madiba ubwo yabazwaga ibibazo bigiye bitandukanye, yaje kugaruka ku cyo gukora music, dore yuko ngashaka gutsindagira agakora music, ngo kandi ngakaba yikoze mu rurimi rw'ikinyarwanda, ngo kuko yasanze gukora ururimi rw'abazungu ngo ataruvuga neza nka ba nyirarwo baruvukiyemo. Arongera agira ati ngashaka gukubita ikinyarwanda akagisasanura agatwika nk'aba bandi baririmbye macwere bo, dore yuko utakumva ibyo bavuga. Uyu mugabo rero ngo ni Safi Madiba yagize ati uyu mugabo rero ngo ni Safi Madiba yabajijwe ku cyitandukana ry'itsinda ryabo nka Urban Boys, abana b'Inyanza cyangwa b'Ibutare. Agira ati uko twagendaga dukura niko umufungo wiyongeraga, ndetse wikuba inshuro nyinshi, n'amagumaguma dutwara hehe na hehe, ubu bari dupasura ahantu hose duca ibintu. Ngo rero uko byagiye bigenda gutyo, ngo nucakeye kuri miliyoni, ubwonko burahinduka, byikoje muri 210, numva ndasaze. Mpita ntekereza ku gashinga ko korora imishwi ko natekerezaga kera, ngo bakabosi, ngo dore yuko bikundiraga abana. Hambagizo atekereza ko umukomisiyoneri no kurongora umuzungu. Urumva rero na ahantu twari duhuriye. Ubwo nahise nikoza muri iyo mishwi, ndabanza ndabura, mvamo nikoza Canada. Kabosi asasanura ibyana, arabiminanura, arabihenga, arabihengekura, areba mu magutiya yabyo. Ubu ntumbazi yari Hambagizo aho yamaze kurongorera umuzungu, ngo yarakize. Ibindi ntumbaze. Uyu mugabo ngo ni Safi Madiba yaciye akarongo, ndetse ababwira akari murori n'uburyo ibintu bihagaze. So by the way nkuko bisanzwe, uyu ni Giro rwa kuri TikTok, ni Giro rwa, jya following, nyamuneka kora subscribe hano kuri YouTube kugira ngo utazajya icikwa n'akasamutwe k'inkuru kagiye gatandukanye. So ino nkuru ni ikiganiro Safi Madiba yakoranye n'igitangazamakuru kimwe muri Canada. Umunyamakuru we yari yaje kumusura akaganira nawe, hanyuma uyu munyamakuru yaje kuva imuzi amubaza buri kimwe cyose, ibibazo bya Urban Boys ibiki byose. Safi Madiba aragenda arabisobanura kamwe ku kandi, dore ko yavuze yuko iyo bafataga ku mafaranga batigeraga bumvikana, ndetse bamwe na bamwe turabizi yuko umumanager Muyoboke ari we wagiye ukora iyo bwabaga abunga byongera byanga, gusa bikaza kurangira batandukanye. Uyu mugabo rero asigaye yibera muri Canada, yabonye n'ubwenegihugu, ubu ngubu aranakomeye cyane. Arashaka gukora music ayikoreye muri Canada, agatwika ahantu hose hagashya. Mujye ku ndirimbo ye nshyashya, nyamuneka murebe, ni Safi Madiba. Mujye ku ndirimbo ye murebe, yasohoye n'ikiririmbo gishya cya Danje Gikoma. Nyamuneka musapotinge, dore yuko ashaka gukura music nyarwanda ku rwego iri akayigeza ku rundi rwego. Ubwo urumva umuntu ushaka kuzuza stade ya Canada azaba yakoze. N'abazungu barimo n'ibiki, ko abanyarwanda wenda bariyo ni benshi, ariko benshi ntabwo bahita urumva n'abazungu bazaba barimo.